belai favorite mo ko ani tokha rung already sogi pekha mo tabo sunai nei do bayab sang hello bayab sang bazar kisa thangra na leckchwmahani bazar mo kitang rok kari kha thoi basama o kisa lere thangka tabo phongni 7:30 jeni khaina rang na leckchwmahani bazar kisa phung jiwani do mo kitang rok tam leckchwmahani bazar mo kitang man thok ang phunu ka nai tong de ani tini ni blog no chaya kare bayab sang thangra nang do malai ente se haini hai thaisu bus le tu mak se thaisu engka আর মুসাম্বির কত 5টা 100 টাকা আপেল হইলে 300 টাকা না ময়া বসে হ্যাঁ অর্থিদা ben sobese 500 bese ongko khai tam ting komo thaile kai bisak sa tinali 180 sigon da khaklu khai kaisi chigon de 60 টাকা marang khate ba mo 60 টাকা 500 nangla 500 bese 40 টাকা phal tong lo yang ko khai ungko se ara sori de ungko ni 20 টাকা ni ihi nang yasuk moya bese om le gebe sali ya bonje skang bon ta moya ko hoise ase moya ba ko hoisile o alu si 50 টাকা phona angla alu rok paya balok soka সাইজে মালে দাও 1 কেজি এটা কত জানে এটা হলো 40 টাকা এটা কোন জায়গার আলু শিখামো বসে মালিক রে মালিক বিয়ান খানা শিখামো মালিক সরা মালিক বকরি না তখন রং গাইছে বসে Agak deh. 30 টাকা? Dunia. Sosa le bese. 10 টাকা. Sosa bese sagre deh. 100 টাকা. 500 lega deh. Kalau man kiri kau, kok sana mana ya? Kalau yang kau tahu lah, sosa bah. 500 lega deh kisah. 80 টাকা kan 80 টাকা. Tok harung bay. Tam sing kumo? Sosa. Kangro le bese. Kangro si bese. 50 টাকা tabo khai ang yango a phalman diki o waisa phaikya aro kisa pai tlangan nai friend jong nai gre a chikon papda a o duitan damse 80 টাকা marang kha isini bagai hinai tubi femene bole pengja rok chau hungai ba norok na ma phuno ka ang tini khe ang moya ondrosi songnai iko moya helabi paikha yango khaitam tong iko moya bai sikambok suya ko moya sikambok samani porebo tarpore sikambok sunai bayab sang tini ani moi phongni moi omono nai tong dina rok joya kare bayab sang sab sini obone kisa comment khai sabai dedo tini ang leckchwmahani bazar thangai mangkha oma khaita jong belai ni thokjago ani logini nka belai ni favorite mo iko narong nugui de man paikha oboni mong tam hin ani kisa comment khai sana ni tapok pai din narok do jeng khai to mono tok harong hino narok khai to tam rok hin ani kisa sadi do bayab sang hingkai ang mono bahai ke songnai tam khainai nai negran tom ta jar thokjang mani habe nang khai tini moj deng si khainai nai tongni bayab sang soya kare ko tok harong sogi pe khang tabo khai monang bahai ke sunai nai tongni do tok harong moj deng ni bagai ready khai kha berma mosala son ang khai to son hi jawo
Naro kai tam rok ri sa seni ado ja thok sang ma se abu to he di bana. Iko te sang hamo te sang hai tam ma nai do. Iko besi easy process na ang kai to easy ang jago. Iko ra khata bu khai ang orori sinai. Finally animals deng dan ngi thangka sab sa ya bayap songani kisa comment khai sadi do sangkai to belene favorite arok kongkai arok lekha bute bothogo paksa ka to pias ro ri chakhana ang khai to pias ya ro sonoribo tap khai ang mai cha sinai ani moi joto no mon bai kha iko han moi awandro apeng mani te tokha rung mas deng takai ani moi tini pungam sung no do bayap song tapo khai ang mai chak na mai chamani porewa hai na hai malai lai phini do iko happy father's day ni isiri bai bin papa na hani boi sa sabas mama amte ni khai di shelle rong na ei ridik sabas bor jam khai Allah very good Allah angka ram nang soka Allah sas de kan di don iko Allah shele bin thangjana kiri ka body kan sabung tongo resi riddi mama ridik da bini thangjana kiri hingai bo bed ridik mama das ridik bobela ko ridik Allah ठीक है फ्रेंड्स सॉन्ग संग ताबो के किसान नोंग नि फातारा नखरे फेका ताम नि मला नरक नगुइ मानखाना इसिरि बिन पापा ना ताम नि बागै आसक बुखा बिन पापा नि साकाव बाहर का रेस्टोरेंट तलांग देहने बो उस गंगा थांगमानि बो गोजान रेस्टोरेंट महाबिया हनै आसकाइने काप खा नरक नबा आं फनो का जानि रेगुलर ब्लॉग नाइ तंगना रंगा त नुखना इंगाय तिसे सारिना नि तो बिमा फेका बताम ना थकजाक जों बना अमन न मासारिखा अबसाना नि दिल्ली ने काबो फनो गान दो बायब संनाय तंगदि iko tab khato bin papa ni chamung si phai ko bin papa angkai to sob somai chowmin mangsawo janga sag restaurant na thangpana athar pathar saja gebla chowmin bai fried rice min saja go bin papa ni chowmin chopai mani kisa sai nei mani kisa pan sai ya bin suji phoni ko suji hindi dongo bsekai thokja ka ba suji na boprin theke sini kai christmas phuro jang bono kisa tlangi thangja ka kojan restaurant katal khulok mani ba aphuro sini nok baskang singe kone jaga bo thana nangya ba nei bono ara talangi kisa sari lekhe christmas sanga ba amuno kai thok jaga ta ke aba mang chana ne ka bo ngai komoni restaurant khai aba mania ngai kaisa jaga ne te khe jaga to baksa milia phanango hayadi bai ikko bini jamung sokai kha bas ke hamja kha bini baba bo duita order ri khak sa sabaina naigiran hunai boroni sa duita phan chai pe ya bom bising ne muiro ko saya thomgai thogo phiamo chawa sak mosla rok bo korei iko nari thokja tam jan chai dongkha nang boy sobar makhai man karan khai restaurant bla askai music kora khai tamjak copyright ok phaina kirima bagai ang boy sobar khaina saima tongsiwo nadi tini khai chen jate sine bonda diboni maisa jage bo oro phaise sanani hnei omona tini ani blog do bayap song nai tong norok soya kare te norok tomungna ani blog na katal nai tong ka kaisa like share comments and subscribe khaina ni tapo paidi bayap song iko bini papa ni jamong bu phai sok paikha bin papa khai tam sana nai chowmin to nahar ka kaisa tapo khai fried rice bai chicken chili na harobo ang tini tamje na sak sana mo se emne ta sak phatani mane rok sa jagya isiri ni bagai hni se ngai jong bahina so kai tong mani sai bahne kisa salai sau ne tini kisa tamjane test bukari thado ang khai to test asakang jagliya age poila sa prong kai to thok jago tini tangi jane test kring tongkha kai vibe song tini ni bagai ani blog oron pai ri siwano malai nei haini hai katal next blog nai tong ni norok choya kare vibe song oron en khaijinai kaham tong di norok isirile suang na lip chara waise lip phai dong khai ko lip nang hai am ta khai
Pasas mau khaklo ba dijak te tabuk thangi por na da mama. Ha?